Sarbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyo. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagarman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O nairetan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Shoutout kada kay amin amang tartarabay iti drama mi nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Nangruna, karagiti papagayam asaan apumampanaw dito'y channel tayo ada Jasmine Rivera, Jovi Gandeza, ken Corazon Gasmin, ken Dadumapay. Ket ita, adtoy tipakasaritaan arapalawan. Palpak kamay. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Masaw. Ada kontratak, alain ka. Rumbang lang kasta agayam. Tanu siyak tada kontrata na ket alalaan kamay. Ay mo na. Best friend forever nga daw. Anyat kontrata maya. Agkali iti abot Asinaw ti maikali iti abot. Rukit ti maikali. Ay, kunak no nataya dingoy. Pagbasuran mo't gayam. Di munto mo't ngamin imbaga adagaws. No, anya nga abot na ita. Kunak paikit di ano bubon. Siptik tang. Unay daytan kaka. Ano nga eh? Inton magagagita ka. Kunak man no inton bigatay. Aga porang aro di bakit nagpaparamid. Yung sa anak pa yan nakasagana ta datin darak kakasangay tigayam. Kalpasan na mapanag iti ayan ti agpabuda ka arroba. Da kamin ati mga ramid na niya ti kunam. Agawan na kwaymat pren. Trabaho na itan. Isu ati rumbang nga una man daw. Ichat kan tulatan masawang. Unay daytan. Makidaya tayo pa'y madatay supay. Trabaho ko man tapno agkakorta tayo adagos ay. Uray mabsog ka dita padayata awan met kwartam. Uray adda korta man o di nga mabsog. Anya? Ay unay daytan man daw. Maria, adda mabsog ka ano adut kwartam apaggatang iti makan. Dayta padaya ket maminsan laeng. Unay daytan kaka. Mga lakamilangan iti sabali man daw. Iyap apurak nga men, tapno mausarin di banyaw. Sige na. Umi kami to no Biyernes. Lunis ita. Agurayak pa iti upat nga aldaw. Nagbayagan nga eh. Inton bigat ko man imbagak pa'y lakeng ka idi na panalawas. Saan nga min na napakadaan na? No ado pa'y tinasken at amingam, mga laakon iti sa balay. Sige malangan. Umay kami ton bigat. Sigurado Yak kaya timang namnamay ti angin. No bigat kunam. Alas 7 pa'y lang iti bigat. Adda kayaw ni Jebalay. Uwan ka din na. Ay, unay daytan kaka. Alas 9 bakit? Awan mo't daman raw akinatulang mo nga umay agkalay. Mas daawak mo titiday dya tao. Inyunay-unay ko pa'y. Awan magdadya katultulag. Mga latan iti sa balay. Basol nan ata saan na sinurot ti tulagan. Mabit lang tawagak man iti cellphone. Sige man. Mamuan o. Yeah. Hello man daw. Hello nana. Anyat orasan. Alas 10. Awan kayo matan. Adag niti ospital nana. Apay, agan ano ka? Intaramin tatangkaw ta natake. Iso aya.
Ay di kasano nga rodan. Mga lakamin iti kasukat mau. Saan ana? Emergency man. Ipabigat siya na. Sige nga raud. Tak manan. Yak matin kararag ang ospital ni tatang ko. Sige, bigat no bigat. Ang mamangan no ibagam tumanan ngawan mang bantay kini tatang mo dito ospital. Adda ni nana nga mang bantay kin ko nana. Sige tanay, agasak pa ni tatang. Thank you nana. Bye. Awan. No bigat to ka daon. Manay, mano abigat dahitan. Ay, ang karapalpak mo't na dyan tao. Saan namot anagayatan ti pan nakaatakin ni tatang na. Iso maawatan talatan No awan pa'y no bigat. Talaga ang mga ala ako diti sa balay nga may agkalay. Unay daytan. Loko kamot man daw. Ulawam di bakit? Tagtagaray. Mayat ti makidayata agpainom ng tupay tinaimas nga arak. Pasing street side ti arak da ko naman. Palpak kamot. Sigilat na. Sikat ti surutan may ta si kamot ti akin kontrata. No kontratak la kumanajay. Napana ko ni di kalman pa'y kumaa. Ano pa'y lati bagbagang matbasok. Kaya't mo ito makipangan kung makiinilaw. Unay datan kaka. Kasto na timbartek mo man daw. Imbaga, no makastrek kain ton bigar. Ewan neta. No problem. Nakamila ko man ti mapanin ton bigat. Sa mamat. Let's drink more. Arak mo bang estate side pulutan? Awan ata na bartekan. Inyawid da kan. Saan mo nga mo ti lubong mo. Just kika. Apa inyawid da nga? Kabalak pa'y mate. Kabalan pa ti bagay. Minumak pa'y. Langgong ka. Tilibagbagan. Nagawid akbat nga runan tanay. Rabi-rabiin. I-message naktolangan no matuloy ti trabaho tayo no bigat. Trabaho mga may bagamad. Happy ba yata panumayan? Ulaw na ka tao. Panawak man lang. Ano happy Sige man daw. Mapanakaon. Ay, unay daytan ka. Awan na dya katultulang baw. Palpak at tao. Siya kaunti mangalay ti sabaling ang trabaho. May salang ayab kaw at dadaan. Kaya't masawan. No awagam ida-ita. At dadadagaws. Di sige. Makamuka nga raw. Gunggunadan adagi jay tawan damag. Ang dardaras ta. Kalpasan na mangibayag damag. Mas daawak Ado siguro ti kontrata da. Iso asandan ang masangot yung may trabaho dito. Kaun sandan akasapulan ti kwarta. Unay na itan. Nuwakas na ti tao. Saan mo na pagtatakunan? Makita nagpartak na pa ang trabaho. Awan tinungtungan. Wen ata kontrata. Nakaululimak dangag paiso. Kun may sabakay. Inulbudan na ka ni Mandaw. Sana puno atake ni tatang na. Simakit lang ti tiyan na tanangan itiado abirabed. Unay daytan kaka. Intun bigat, ikandan iti hollow blocks. Saday kan iti flooring kandiding. Nalpas daw niton malagip ni Mandaw ti umay. Ay, unay ka da dya taon. Basol na Apay nga men, kaintantan na iti manungal daw. Hindi pa'y la kumaanalpas dayta, may adagaws. Nakapuot kamit tayo niti or-orayan na trabahador, adi mo mat maurayan na pulaos. Mas daawak atay sumutun ti masurot. Warsyak, nakaskas daawa talaga. Ay hunay daytan kaka. Nako na nakasapsapa tayo 5 ama pa nagkali iti apo. Wan nga rod man daw. 5:45 pala. Data ito ni di balay da. Ang mapitlan.
Ako rin kaya. Apa yan nagsarimadeng ka dito abay ti balay da na Petra? Dapat lalaki ng trabaho ni ti trabaho na ko ma. Anya? Aywan. Yun ang ititrabaho. Kita man. Ano na? Na? Nakakalidamot tayo. Nagpartakdan. Nasiminto na pa yan. Flooring lang ang ti simsimintun da. Ay, anya ngayon, taramidin tayo. Sapay, amin tayo alimakot na kay gamiti pala kadagabyon. Diyos kay. Ay, inagawan na kong mataliti trabaho. Oy, boyet! Si Gakamay! Apay nga inagawan na kamay! Oy, mandong pa yamon. Nay, mababainan. Silang payan ti isem na, ung-ungtam. Kaya't mo ti Bakawel, Bay amon ko nakmay. Awan basol ta tao. Ta inayaban ng arod ng trabaho. Kaslamat ng ka. Inayaban na ka. Adu matapambar mo. Ay, tangiwam umata. Pambar ng mga ginanapit ra. Boyet! Agagaw kayo ti trabaho niya. Kaya't mo tadis no gagan. Ay. Di ka man umay magdisturbo dito'y mandaw. Ado, wadi ka impambar, agraman ti amam, impambar mo. Ita umay ka mang kibor. Kaya mo, te kapitan ka. Awan ti amo ni Buyet, may papaniti tulagan tayo, adi mo sinurok, pinutinungpal. Agawit kayo. Umay kan man daw, agawit tayo. Nataktak tayo lang. Kundi gam tayo pa iti gamit nga kali. Diyos kay, palpak kamot kamay. Unay detan. Loko na diyaman daw. De pa'y lakot sinipat ni Buyet. Kabalan ni Buyet na jay ta dakdakkel ti bagina ngam ni Mandaw. Ngam imbag tasan na mo ta tinutupan. Mamin, ano namat lang ay no tinutupan na. Mabain lang ni Buyet adabain na kadata. E din to ta ni Mandaw kasi nagpuskol ti kudil na. Nasa umong lakay. Palpak na ityal alam bakal. Isumot tinayra na ngamin, bakante ide. Tadamot trabaho ni Buyet. Iso tinagbasol, isukit din ti kunlikarit dita. Di pailakit tinibab ni Buyet. Malalakay. Saan mo nadudurugan ni Buyet tamang matutupan na? Saan nadudurugan na ita-tao? Amo na tilintag. Amo na ti agbain iti pada na tao. Agam nukas pangarigan di marop ni Mandaw ay awan manakdown Ay unay daytan kaka. Nagdakkel ti bagi ni Buyet. Napigsa. Nadadagsan ti trabaho na. Langgong tumo ngamin ni Mandaw. Adapakpakarun na da dya tao. Dasingpot kan nadayaw mo no daduma. Ngam no daduma ka kasla ada sinto-sinto na. Kasta ti ada kurkurang na. Iso baybay amon bakal. Saan muntun nga ayaban no aday patrabaho. Tapalpak laang. Sakit ti ulaw. Unay na itaan. Lakay. Mabalintan nga ipatarimaan ti kusina. Ta adamot umdas apag patarimaan ta. Kasaritam nga rudan ni Buyet kan ti grupo na ta umaydan adagaws. Inawagak nga rud itay. Ngam adda kanu kontrata da ijay bagyaw. Kalpasan day ta, ijay to kanumanen San Fernando La Union. Bisi launay ni Buyet. Nasingpait kan nagagat nga men. Iso nga adaw ti mangayab kan kuhana. Uwan nga rod. Di munto pa'y lain tulag, di may nagtrabaho dito'y balay. Awan pa'y mat nga men ti plano tayo di yamang patariman iti kusina. Bakit? Kusina ken palitada di tarwar ti balay kuma. Like, adaw mawaawag kan ka bakit? At kita man. Manimot man daw. Kasano nga amo na tinamber mo? Aguray. Nay. Ada mo text nang muna. Intod ka no ni Buyet. Nadakamat ni Buyet kun kwa na ang agkasapulan tayo ti trabahador. Ay, jak kayat na dya tao.
Saan tumanan na maururay? Awam mo nga rin ti sa bali ang mabalay no saan nga isaw. Nasingpata talaga ni Buyet kaya't natulungan ni Mandaw ang makabirok iti pagsapulan na. Sana managimulay ti sakit tinakam na dya tao. Isa kanayo na maparaburan. Lay, naguni man ang cellphone mo. Ay, kasasa unak tumag. Ni Mandaw mo laang. Naguray. Hello, Mandaw. Nana, agkasapulan kayo kano iti trabador? Wen ko ngam awan mo tikaskin ni Buyet, iti kinagagat. Nagagitakbot na. Nakamin at yung may tabi simot ni Buyet. Amangan no di kan tumanon mauray ti manung aldaw. Kat amumutan, ano siya tagpatrabaho, kimat, ti kayat ko mapasamak. Unay detang kaka. Kasta, ti kayat ko kinapartak. Iso nga ruda kontrata, tapno daras malpas. Ta amo konti style ti trabahador no por dia, agay ayam da. Ay, di kayat ti kasta. Kimat, apa nagtignay ti kayat kao. Kaya dito na. Sige. Ready or not ready, start tomorrow. Approve without thinking na. Unay daytan. Kita lagi jatah tao. Daman daw. Wain, nukit kita nakaparpartak na. Ngam no tumalikudak. Sa kusubyan akitaan tinaramidan da. Kaslaawan. Imposible mo ten alakay. Adala tamot maaramidan da. Nagpartag na ngagkot-kot ay nukit kitami da. Pumanag na to manaray da nar arigay. Ngam kaslaawan mo't maaramidan da. Nanay, inak injay palengke siputami da. Tapno alis to da ngagtrabaho. No por dia mo ngamintin tulag mo. Kontrata man wano por dia, no ada ba inti tao. Ang trabaho, di na sayangan, ti oras na. Wan matkit di Sige, siya kon ti makamukadakwada. Unay daytan kaka. Nadamag yun na. Tay. Tinapasamak ka na kitagasawa dilingkan marayaw. Apay, nagan-ano da? Nagpinang orda. Nag-aapa na ngamin ta napigsa ti imon ni Dileng. Ay, naglugaw. Okay. Imbag man, awan tinapuruan ka na kwada. Nasugatan damot adwa awan nagbutang ka na kwada. Agpada da na uyaw. Ay, awan man lati nagpakumbaba ka na kwada. Awan na. Agpada da tang site. Oray sugat-sugaron ti bagbagi da agapuanan damot lang adwa alilatta. Kaslada manok nga agpalpalot. Oray na sugatan da tira. Kaslada aso kinagatlat tamag. Ay unay daytan kaka. Ay, jak ambo akas tati kagrabe da nga agapa dagita nga gasawa Ay, grabe anana. Awan lat naganawa mo to nakabalay na uno karuba na. Ay, nalakaayamot ti meramaraman. Agpadadang ang dapatadong na. Ikakit ipa-slice na pag-iimahon. Sabi no iboya ti tao ida. Adapi ng ibidyaw. Nagsiror na ti marites. Ay unay daytan kaka. Ay, anya ngayon tinapasamak. Ay ti kahit kasawan no adan na knockdown. Uno na'y dasay kadakwada. Awan mait na. Ide agangay ka. Adatanod ngay may. Layatan na kitdeng. Okay. Anya ngay mo tinaramid ti tanaw. Di pala na ngayab iti pules. Awan, ana. Ay, una yan. Agmayat metain ti tutungtungan niya dito yan nakatugaw. Apay nalpasan ti trabaho man daw. Ay, anda ni masong di ta. Alis to na ita. Trabaho ti talo at tao, titignay na. Ay, kat no diritso kamot ang nagtignay. Di nalpas ko man. Nangro na kat trabaho gayam ti talo at tao, ti kabaalan ni masaw. Plus sika, di nalpas ko man. Ay, kat sikamot bakit?
tinaktak mo ang tataaw. Interesado ak ngamin itim padamag na, isuan nagdamdamag ak mutin Ay, kanon to pay, nga da magapuanan ti tao no kasta. Kasi kamat man daw, nagsirib kamat tayo. Ha? Agirwar kay ti tapay, apagintirisan ni nanam apitra, tapno lang may sardeng ti trabaho, palpak kamat at klasit tao. Ay, saan mo tarato? Meron na lang, nga nalagip ko ngay padamag na napitra ti rire, nagiti agasawa amaryo kandiling. Anya, apay bakit? Ada aya premium, no maamwam tinapasamak ka nagijay nga agasawa. Malaksid nga awan premium, awan pa'y malpas at trabaho. Apay di mo mapanunot bakit? Kan si kamat man daw, delaying tactics kamay, uray-day san kaka. Inton man minsan man daw, di ka nagipadpadamag kanyak. Ta sayang mo ngagpaisot ti dua nga oras ta nagsarsarita. Agsumliak ko man iti trabaho ko na ta nataktaka kung hindi kami tagpatingga kagdamdamag ngamin. Day takot ti kunak. Agpada kayo nga awan panunot na. Si kaman daw manang gundaway kamay. Si kamat bakit awan panunot mo. Ayunay day tan kaka. No trabaho lang. Iso ti ipasnag. San kan nga ipasnag ti agistambay kas kadagtutong taong. Si kabakay. Agbantay ka lang sana masapula ka inistoryam ti trabahador mo ta siguradong agsardang. Si kamat man daw. No kasarita na kati amom, agkuti kalatamat. Saan kat asiting pretty kamutang na makitong-tong-tong dita. Nay-tan kaka. Jak kayat ti kasta trabahador. Ay, di kay aganak tata. Saan kung ito nakasasaw ni Nana Petra? Uri, damdamagan na. Saan kung ito nasungbatan? Ay, no may papaniti chismis ti damagan na. Saan mo asungbatan? Ang no may papaniti trabaho ti damagan na. Sungbatam latamit. Kan may siya. Por diya man wano kontrata. Agbalin kayo kuma ang mapagtalkan, palpak kayo mat at tao. Unay-daytan kaka. Unmait pagayam mando. Tano makita da ang mapagtalkan kayo iti basit man, wanadak kalabanag, maay-ayo na gitiyag patrabaho, kat alaan da kayo tumanan. Ure, paulit-ulit na ita. Ang saan kayo mapagtalkan, wano honest, agalanganin dan ang mga lakada kayo ang akas trabahador. Ditan gagayam, tinagibusan ti pakasaritaan ang napauluan. Palpak kamay. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.